Kurumzari, Ming Tabrismutaram Uchari, Skimmer Pauda, National Log Adalat Kithorum Uripota Leba, District and Session Court Complex to Pantokre. Mapung Pau Pizari. Bharat ki atai mafam kaya da pangthok na bagong asi Manipur su nomugi oiba National Log Adalat ki thorom uripota leba District and Session Court ta pangthokre. Manipur State Legal Services Authority na sindna pangthokpa thorom aduda Manipur High Court ki Acting Chief Justice Lakshmikanta Mahapatra amadi Manipur High Court ki Justice N Koteshwar Singhana National Log Adalat adu hodoki ngasi pangthokba Log Adalat aduda tongan ba bench tara laiduna hearing chathaki Insurance Company singi oina bench number 1 Family Court singi case singi bench number 2 SBI Pauna Bazaar ki bench number 3 SBI Imphal amadi Secretariat Branch ki bench number 4 SBI Imphal amadi Secretariat Branch ki bench number 5 BSNL ki bench number 6 Bisnupur Court ki bench number 7 Allahabad Bank Punjab amadi Sind Bank amadi UBI ki bench number 8 SBI Thawal Senapati Porompat amadi Kakchungi bench number 9 SBI Kanchipur Manipur University amadi Bisnupur Manipur University amadi Loktak Project amadi Overseas Bank ki casing bench number 10 da hearing chathaki pangthokiba National Log Adalat asi matangda Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary CS Brajachan na phungdorakpada Supreme Court ki yathang matung ina Bharat pumbada Log Adalat pangthopagum Manipur gi oina su nomugi oina National Log Adalat ki thoromasi pangthopani Log Adalat asina matam sangna court pending leiraklaba casing loisinba ngamnagani nakal anida yanadaba lebising court yohandana sel amadi matam changdana adalat asida pangthopagi pandamdi court ta nomagi casing file tawbagi masing yam khalakpa aduga loisinba ngamdabasing adu koknanaba pandamda pangthopani haiki court matam sangna panduna leiba loisinaba yadana lanwo case su court ge thakal ei madu akoina hariban National Log Adalat sida akoina haptuna khanagani aduga party singi marakta yanadabdi leraga court di yogjiba adugu makalgi casing chudu hariban asige National Log Adalat sida akoina pukatuna party yanadaba ani do yanaba waro chilama matam changana sen tingdana hena laiba upai chijinaraga makoi nungsinana janaba purangaba chagolambi maju oile todo elo ranga sigi Log Adalat National Log Adalat asida bank BSNL case machine yamna yauri aduga court pandu leiba matam sangna yanadaba leiba case sani amuksu haiba Log Adalat sida kugatna yanaba puranaba ngasi list of yari Sangai Festival asida jagoi gi thorom sing ukadorba singna maibi jagoi utpamatamda maibi gi jagoi bu khongoi nadanaba artist sing takpi tambi basing amadi mari lenaba khudimakta umang lai kanba apunba lu ukalna khangalagli jerol asina makhata na phongdoropada film amasung lila drama tawriba singna su maiba maibi pena singbu matam chadana phagi jugai oina uhananaba hotna danaba khangalagli pawi marathana teba break amata break matungda taram ukchari Chakiban November gi tang amadagi All Manipur Higher Secondary School Teachers Association gi contract ta lediba ojasingna makhoi gi dabi tanduna thabak lepagi khongjang changsin khibadagi Manipur gi tampak ta lediba Higher Secondary School gi mahiri sing mahi ningthina tamba phangdabagi fibam da lakliba asi matangda sarkar ga ojasinga yanana ba hona drabadi Higher Secondary School taramathoi gi mahiri singna tongan ba khongjang kaya changsilagani haina ngasi desam gi office ta pangthopa paumi singa unabada CC Higher Secondary gi General Secretary Roman Maiteina haikre Paumi Singh Unabadu da Saru Yakiba Desamgi Secretary General Toitoina Fondorakpada Ojasing strike Toba Matamda Mahiri Singh Kalaga Tobiu Sarkana Su Ojasing Taliba Dabi Singh Atoba Matamda Pitona Bohona View Ojasing Tabak left to the Tabak Toriba Asina Class 10 Amadi 12 Ki Parikya Naksilakwana Mahiri Singh Tungi Punsida Akaiba Piri Sarkana Tuba Matamda Yananaba Hona Duna Hanagumna Class Tobiu Haiki higher secondary da leiba dugumba satra singi kano sida kogi career da yamna mengat pa ngamnaroi da ba dugumba kaino ma shortage ama le hawa baitar ado koina appeal to jeninga badi kogi oja singna kogi sai changjan matam da kogi satri career da kai ba ba dugumba makhal amataki kogi sai changjan biganu haiba wapam ma de sangi satiki appeal to jege loina na government su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯒꯦ भारत पुंबगी ओइना ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की 19 सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस दा मणिपुर की मिहुत सरुक यागनी हाइना AISF मणिपुर स्टेट काउंसिल ना थादरप चेरोल अमना खंगलली कॉन्फ्रेंस असि नवंबर की तांग 23 दगी 30 फाउबा हैदराबाद ता पांथोकनी हाइदी मराथना तेम ब्रेक अममो ब्रेक की मतुंग दा मुकाना तराम उचरी Joint Committee on Inner Line Permit System Manipur की थौमी सिंगना थंगाल बाजार के गली सिंगदा नन मणिपुरी सिंगना फंबा कॉस्मेटिक योनबा दुकान सिंग मखोइना योलिबा कॉस्मेटिक की ममल हेना योनब्रा हाइना चेक तौबदा ममल हेना योलंबा थेंगनरखरे मसी मतांगदा ngasi नोंगमैबुंगदा लेबा Joint Committee on Inner Line Permit System के ऑफिसर पावी मिफम अमा पांगथोकरे कन्वेनर इबोतोंबी खुमना हाइखिबदा चेक तौबा अदुदा दुकान अयाम्बा कॉस्मेटिक मखल अनि V Zone Saffron Fairness Cream asi कंपनी की ममलदा लुपा निफु पीबा अदु मखोइना MRP सेमदोलगा लुपा चामगा कुंथ्रादा योलंबा थेंगनखि अमरोमदा सेफ्रॉन गोल्ड कंपनी की लुपा निफु मंगा पीबा कॉस्मेटिक असिना MRP सेमदोलगा लुपा चामगा हुमद्रा मंगादा योलंबदगी पोलमसिंग अदुगा लोइनना दुकान मपु फागालगले हाइखि मखोइसिंग अदुदी सजाई देव चही कुनिपान थंगाल बाजार दा भरादा लेबा राजा प्रसाद चही कुनिपान अमदी खुराई टेलीपैथीदगी हौजिना गवर्नर रोड ता भरादा लेबा सगाई सहा हाइबा मियो अहुम असि फारबा मतुंगदा तौदनबा खंगलबा मतुंगदा पोरोंपाट पुलिस ता सिनखरगनी हाइखि मान मखाताना हाइखिबदा मपालमदगी लापा मियोसिना चानबा चिंजा कॉस्मेटिक अमदी हिदाक लांथक सिंदा कंपनी की ममल सेमदोतुना अतांगबा ममलदा पोट योनबा असि मतम कयागी ममांगदगी चथदुना लागली मसी मणिपुरदा लेबा मियोसिना पुन्ना थिंगमिनबा दरकार ओइरे कनागुंबा करबार वाला सिंना मतुंगदा मुहना तौबिगनु दुकान सिंग मखाताना चेक तौबगी थबक चथखिगनी हाइखि ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯃꯛꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19 ꯉꯁꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯁꯤ ꯆꯪꯍꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯂꯤꯒꯤ ꯒꯂꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯊꯪꯒꯥꯝ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯒꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯍꯨꯝꯃꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯤꯛꯑꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ माइगी पोस्टिंग की कलसना बिहाई जोन ब्यूटी केयर सैफ्रॉन हाइबमा अदु सैफ्रॉन दा गोल्ड हाइबमा मसी फेयरनेस क्रीम वना जोनबा आइटम संगसे कोचान छनजरे मणिपुर संगाई फेस्टिवल की एडवेंचर एंड इको टूरिज्म की सरुगम ओइना मियोय 19 साबा टीम अमा जुको वैली अमदी मणिपुर की ख्वाइदगी वांगबा चिंगदोन ओइदिबा माउंट इसो कारुनाबा ngasi खोंसांख्रे MMTA ना मपुंग ओइना सिनबा एक्सपीडिशन अदु ISTV की प्रेसिडेंट खंबा सलामना लमथाखी MMTA की ऑफिसर पांगथोपा थोरम अदुदा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट डॉक्टर एल सुरजीत इम्फाल ईस्ट की एडिशनल SP हुसैन जमान सुसरविया के खोंचर अदुगी टीम लीडर दा ISTV नेटवर्क के प्रेसिडेंट फिराल खुसिना की खोंचर असिगी मतंगदा MMTA की प्रेसिडेंट डॉक्टर एल सुरजीत ना फोंदोखिबदा निंगथम थागी मतमदा जुको वैली की फजबा अमदी मफम अदुगी अयिंगबा फिबम थिजिनबगी दमक टीम असि लमथाबनी फोंदोपगा लोइनना टीम मेंबर्स सिना वैली असिगी मतंगदा कुपना थिजिनबियु हाइना अपील तौखि खंबा सलामना अमगा मतेंग पांगनादुना माइ पाकपा खोंचर ओहेंसी टीम असिना निंगथम थागी मतमदा जुको वैली दा ओइरिबा फिबम सिंग निंगथिना थिजिलबा मतुंगदा मियामदा खंगनबदा नेटवर्क असिना मतेंग पांगनी फोंदोखि प्रकृति की मरक्ता अमुक चिंगारो सिंगी अफब थंबा चिंगान बिंबोंग ट्रेक चन बिंबोंग मयाम थंबा उजरुई अदुना हाना चप्पीबा यारुमगसु अनुबु चटकदब कांगमुसिंग आई नुवाइगनि खल्ली साइ MMT प्रेसिडेंट सुबदना हाइबिग्रे अदुना नुवाइबिरो अमदी नुवाइबगलोना मणिपुरदा अफबा सिगुंबा स्पोर्टिंग थंबदा सपोर्ट ऑफ यू अमदी मीडिया अमदी मणिपुर माउंटेनिंग एसोसिएशन को सपोर्ट ऑफ यू अमदी सबकी तरफ कामुसिंग नुवाइ चपिरो नुवान हंगिरो मसिमगाई नाजगदब मरुबा पामुकना पिजरी नेशनल लॉ अदालत की थोरम उरिपोत लेबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स दा पांथोक्रे मियंग ताबिर बिस्मो मुकाना खुमजरी।